waishilizi watukufu wa hezembawa za matangazo ziliyohundani na ziliyobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mada nzima maalum ikao ngeibaharao ye maisha ya huwa Komor vanulizambao yonzi masha yonono haka uhayati wa mwanadamu at-ta'am bil hayati. Uhayati wa mwanadamu ndani at-ta'am bil hayati yabo zifalikiza hatu ngaro nao ya ukaya bishara isazali kutoka ubaki hum duniani yene serikali ya hayaloni yoinu hata illa malani haya maana besha ya ukaya rais azali kutoka ubaki yene serikali ya hayinu ikao wakomori wa itusu wa jamare wa iti kutoka uyeshieni yo hata zirailiaji avuzele juju shabakati l'internet ya haina usikulu toka urongo wa vanu ngarjo zingara hena mnayo rambeuka esirikali inu yombi fumatena yombi komanda mu joshinda yaribadili edira jana mazuzili na kumena dadaru rais azali yarenga enti hawasta somo aminifu wa Komor habali ya enti harmanzia za inswafi mazuzili na kumena dadaru mazuzili na kumena mfukar mazuzili na kumena nani shabakati l'internet yari kauhima hodingoni mara isa azali usonimanyi wa Komor hushajisha uhakikisha ya ukaya raisa azali ze falikiza hae ngizo njema esirikali ya hae ngenda onro ze video ngizo ya abo zoti pia kabati usiku ngeuzima rakubali ya ukaya bandadezi ya mongozi aliswali mtashiwa kawiba kishatare sharari nzili renge istiklali ya henti ya hatu rikauzi hakikisha banu rizi hakikisha banu mwazuzili na kumena mfukare rizi hakikisha banu mwazuzili na kumena nane mwazuzili na kumena shenda mwazuzili wa 20 rizi hakikisha uka hayeche serikali yinu yezi ya rais azali yinu ngenda onro kajamba zeno ngonga sedo onro pia ensi hati yombi lakini serikali ya rais azali rikau hisuka yodo serikali jibuwe masula ya huwa Komor badala ya hema rais wa birabanu pia rikau zamba kalisi tengwe mbidi rikau zamba ukaze rongo namna edira rais azali ya ibalia maziro mazuzili na kumena ndadaru huja umazuzili wa 20 nomweja rirambu wa yaukara isazali hashindi mara iso wa ensi nupi ya washindi hafalikiza faida za hema raina na rato wa filo miso mazuzili wa 20 nomweja uja umazuzili nomwandu wa umazuzili wa 22 rutungo uhunda nongozilo kapandigo pia madanganya pia na mafalu wake pia yezi jalje etilo la mfaume ula wae rahima ramswifu rahima rambauka ndaye rais azali saman pia zongizo njema shari hakikisha ukara isa azali hafanya jitihadi zenda mno ya Rabbi na mdoka na mashisho maili wa Mwenyezi Mungu ambani mashisho maili na mstehi Mwenyezi Mungu shukuriene ze neema zae ni mashisho maili ya mnikaniyo yanu ni wa Komor na mshukurie Mwenyezi Mungu banga bwandu aja duniani yachwa ni kama shishio maana ya warende wafu mashishio na hata yachwa kaza hata mashishio ni mandamu Komor yatwa mashishio hamade ya hatu yanu sibahi ya subeha mfuma shishio na kubali ya doishi yazi njema nizingi maana abuwa uru wa rogo zaomba
rongoza wa serikali ya azali nezi kamili ya rais azali. Uka jana nzilu mazi uzili na kumena ndada ya ruhuja umazi uzili wa 20 mwecha sido gobala shuma Ricardo gobala shuma la hanyu rifuma ema le dingo la hangu linu lirendwa maforoshe le dingo la hangu linu lirendwa maforoshe juma utsofumwa nonsi nonsujwa se barindi nifumwao hauna kaufumwa le dingo la hangu linu lirende hama foroshe hata sababu ndi de le dingo la hangu bunalitia uhima hukabuhari rambeze sihuzi rambeze akiri neza tsukiri njua ukaya wahimi tengwe la majulungwe na mitentente nise daula za haki za mafiti zihimi katsuhanza ziparo jokubaluka rais azali ngena yafanya haungena yafanyao zinjema zala isa azali yasifanya pia kwa tsuhanza ziparo johamba shudi shatsonge izali dingola hangu la redwa maforoshe shudi shatsonge izali dingola hangu la redwa maforoshe na bonahima en tant que centriste na hima uheleza zimbiza he serikali ya hizo wafanyao ni zinjema za he serikali ya azali hizo wafanyao haudungaye deontologie journalistique ala kulli hal ima hayo yontipia nyinyi mlonezi lelo kaga manzo mhide hasana ukajana mido na kadingo la hanyu haukai serikali ya hanyu nezi hanyu yezi ya mabubu mido na kadingo la hanyu hauhima umhifa vini uka nganinya izo mfanya ondo nganinya izo mfanya onai waka kinyume na nyinu walo kinyume na nyi kwa twanza waparojo kubali ukabanu nini nganya ndongo mafanya kabo nyandongo njema mfanya ono yabo na itidi waze imana na rirejei harme mashishiyo rikubaluka jana shabakati l'internet ya hakahonesa ze kweli za rais azali serikali ya zenjema za rais azali serikali ya izo wafanyao washinda wazifanyao hafaida ya hemara hii rikauhima hautowaze kritiki zatu wajao kritiki rikao zika constructive ze kritiki zatu izo zipermetera isazali serikali ya hahe wajijusa wafanya zinji izo ngaljifahariyo itarehi ngio yabo garjo ufaranzi ngemresheleni wakomori mrishili ya omlone mashishiyo haukaba nga wakomori watu wa mashishiyo no watsohishia warendwa wafu mashishiyo hauka kwa twanza waishie inge serikali ya rais azali bimana desinesese warirumao na wakinae ukaleshishole zima la hao owaiunu jana ukahuishia njema zingi za shabakati l'internet ya ukahuishia njema zingi za shabakati l'internet ya ze video ngizo yao tarehe ilo hakimu na mrejei mbabi mweshele tarehe ya hatu lelo ngaramauni rirejei harmale shishiolini na mwishilie zembi haukalelo zembi zikanti les faits sont avérés sont avérés les rongi la vimu msubiri mwishie wajao haukalelo zenongo zishimpaka owi wahiye zilelo ushimpaka katsutsa wajao sitsilo wandu tiaogana na ubaha mafura sisi ngarambiao yezilo lelo yaka ishatsongeza lelo zenongo zilo kapandigo zilo shongandukaka
chatsongeza lelo zenongo za hezi ziloshonga kaka mndu fulani na mndu fulani na mndu fulani mzabudu na midbas izo katitengwe bini ngadzambao waudu wandu warotsae jahazi watsongeze jahazi ishavireo waudu watsongeze jahazi ishavireo harmimi va pia hakuwa wakomori walembele ya pia harmimi va pia wakomori walembele ya harmimi va pia yezo ngamu interpele yeserse nezi warumiele shishiole dzima ila lelo waishie mbize kahangwa zembiri zambao lelo karsu zamba jawandu tsawala ngari zambao mzibadili sisi karsina intereri mwone ni nai au contraire sisi karsina intere shabakati l'internet ya rione nsi inu yenda nai rione marahia wazulumishia sisi karisi yao sisi jorambao ngarambao uziro wa maisha ulio uziro wa maisha ulio ngari interpeleo raisi wa herola mzee serikali sida ile serikali inu amduna dunie sida ile serikali inu yori rabiha inu yori rabiha itsutsula jamare wakomori wa itsutswa jamare wa iti wakomori wa itsutswa jamare wa iti zendazi ne mashawiri za uhili ze mishkila zilona wakomori wa shoka wandutsina wana ngasi makini galujwao wakomori pia tsenaka mrongo hele dzina la hemara ya owenji watutu ngamrongo hele dzina la hemara ya owenji watutu hakawa wako zao haku waudu wako zao haku waudu wao ni warongole yao banu wauda unloading ngoni mwao na loading ngoni mwao hakami bangu mimtiti mirania nimbaba wawana na famii nile lao yaboga mkoso bangu wambo katsuko zana sishi na jitari mwele shishio linu la maruli iranzi 2016 hata 2021 na jitari mwele shishio linu ka mimi ngami allergique nswandani shenongombi za hezi na jitari sha oanza waishie nsimi badili wanzao wakenamuo wa parojona nsimi badili haurehemu ze fikra za raisa zaliuka yaribali yehulibiha arma emergency rehemani watukufu nakubali problem technique lelo nakubali hokaya zenogole longi zombi ekagramba wose nongole longi zombi ndapoza shampaka ritarajao mkalmani wa serikali bwana Ahmed msaidie mjomba wa serikali karaka jamto wala nifumbu hilo yede mjomba wa serikali zanongo zimtsoha haini nti na haini daho lichwana mjomba haini daho la shikomori lichwana mjomba loti daho lo hamba ngilo hurabu le daho lichwana mjomba basi haini serikali lichwana mjomba wahayo waiwonelea zi haki za hayo ni zembi za hayo kandi hata mjomba kati yawe serikali kaiti njwangro emnyandro vi mitsano mdai ulawo zirali majana mane emnyandro vi mitsano mdai ulawo zirali majana mane lelo nisentuda kume za pomdeteri mdiazi ulawo zirali majana mane lelo oshidoni bimana ishuri shahulari limao hundani enga mjuwabu wa komori eze miliari za mapesa zitolwao haini maha ni banki ya Afrika ya maendeleo BAD na Union Européenne na ze instances internationales zonti pia zilo akredite okomoro ngamjua ze mali wazinikawo wizara ya heledima hausuze projet za heledima la Komoro ngamjua wa Komoro ze mali hizo
Engi sora lingabi. No. Amtsoto ba de mahamili. De mahamili nyamuso. Miliari mengo miraruna nane mapesa shikomori. Hainima. Miliari mengo miraruna nane. Izo kazini komba. Kazini kiwao ze proje za dima. Na ulanga na maendeleo haruma letumo la hensi ya atu. Nge ala kulli hali wa Komori. Zetabu za hemba hindu kweli ketutawa zetabu ya hemba hindu ya kula ya hele imala atu. La sama pani. Ingazilinga nao neze miliari hizo. Ma technicien, ma coordinateur, wa heze proje hizo. Walio harumai wizara ya hele ima. Kaulelo ya mjomba wa serikali dia itendea. Lelo. Enga mjua weka ema coordinatori wao gwajua urumia zemali hizo hata warihundu zemali hizo zende harma letumu livumbulao la dima. Gamma mionuka ema coordinatori lona harmaiti. Wanikiwao ze proje hizo. Za maendeleo ya tumo la dima. Tsunja harma ulozi. Yo shetwani ruwa jina ya harma ulozi. Shaka tsunga mada harma dima. Msiba swafi. Haka kalsina wana hafani. Kalsina wana wastaarabu. Watimu maarifa ya ujua wende seze swarafa nese barnamaji za maendeleo hizo ze malezi nji gasunguru ibabo zireje mahalani zangu shia. Kalsina wana wa wastaarabu wa ushinda wabaliye fariki za he ustaarabu wa jumeni wa hema kungumanyo ya dunia warinikao ze mali hizo. Wana na wasome hauka umsomo ulobanu umsomo wa malifu ya ushi msomo wa malifu ya ushi emba yirwe serikali hawe wizara ya heletumu wizara ya heledima washindo wa ihundu ilo delegari la he coordinateur ya nikwa projet wodu mshara wa hahe yaode mafura ya hahe yaode mafura ya he assistant wa hahe izo de sengongo washinda wazirenge bahi senongo silunga uyabo ya husuze mali ema lunja ya mapesa yao gasunguru diba ya rejei yeni europeni ya rejei badi ya rejei makungumano yao ya he femile bank mondial unumaha umazuzili na mengomili na ndaru ngarila wao harma bije ya miliari mengomiraru na nane huenda miliari mengomine na nane 48 miliar za mapesa umaziuzi ili na mengomili na ndaru yodo bije itenjie harma letumu ya wabi harma mnansi mtutu wa 1 million d'habitants ala kulli hali ile tumo hilo zemali isonga zedonda yomasu aleka ongela himu humedi msaidie yaje hime ya eleze wa komori wa benushiwa kartsutsa haraporo za conseil des ministres ze rapport za conseil des ministres za hanyu isona sidaki harme administration ya hanyu wa komori ngatsa hauri juwe zemfio za ho wa komori ne guerre yino akabanga saruma guerre mondiale inu troisième guerre mondiale bandu babire guerre et deuxième guerre mondiale basiban lelo e dunia do umma kamili ngo subisse une troisième guerre mondiale na msubutini serikali mzambe baisha tamam demisione shana msubutini omnamuda mshashi ya mbakiani na mzambe ukabanga sarama guerre mondiale la troisième guerre mondiale ya covid ikao ze alama hizo zonti pia hizo lizomjoka urenga mzirumie shwabaha shahanyu nyinyi covid guerre ya Ukraine shema bawaha nize kwisi na misha ya nkuhu Nisi mwajalia alhamdulillah min fadlillah ze jitihadi mafanya hata lelo enzi
ilo inonde maitsamba sansohole mana abonga shukuria we serikali zolia himaraia uka ngiontelele karshukuria we serikali na ushukuria imavamana wa hili shirika la Unicor baksusu de mwanama Aboudou Idarous Mirwadi de la vimo avec toutes les honneurs hauka harmen komba yaiwana yene serikali kasotoa ni Buhari au kamfanya jichadi bana ritabi hawa komori wa tabia muda wa mezimili kwenda miraru ya kamili sha banu sambao yetsohole ibashia ataka markabu ilo ko tsonilo yabo ketsujo unji ajaba huwa ka ketsujo nsole ngendo atuladaho wodo uzade ulona wa komori husu entsohole sha yabura hebambo kejoha hakatsohole yomrula na ireo sheireo shahe maraya ni mabawa ni mishayanku Sardinia kahoma lukani hisa kabatfano walo Sardini hisa Sardinia kamengo mfukara ndio ralijana na ralijana wa 20 Tumamgwe ribali wangarendonda deribali wangarendonda ya biashara ya henti ya ngamia haina mduguhuzo hena mnayanza ole na mnakusudiwa ye serikali katujunga salma ze problem technique ye serikali ihibu kama haba shetani lelo rihundu ya idara jimla ya hii akiba bimana de direction générale de l'économie itubu wa mabareni nge haringe bayao maluka bahari watoa satwa yauka ngela vimo wanwa stehize bei ya hena mna wazitoa kamna utoa bei ya mabawa ya sio kamna utoa bei ya kisi zitio yongeo ni sao ye demission ya serikali wiyo kama ni serikali demisione gabwa tabi hao de kalima hilo no subutunga bwe serikali demisione yi demisione na lione siwa ye preuve ya kama serikali kaita demisione serikali ni kwa mission ya hayo hindi do udafiu ye maranya do mission ya serikali do utowa msajaja serikali ya mission ya nikiwa yo hindi adli yode mission ya serikali adli eke serikali mission ya hawa nikiwa kwa tuitekeleza hawa demisione ya hawa demisione Wo zero ne offense ilo bari ya windi huni kwa vamana kutuzifanya huabandone ya demission sino besi abo ekatamba wa demission nganamo wa abandon de poste kajanika serikali yazali kajanika mission ya misafara ya ujawarende hema pilot hene mratu anjablo njahamu anviyo haina usiku haini mfumo yotile mission wa komori wani kai serikali ya azali mission serikali wanikiwa ujawaandilishe kabati waandilifu hauna mnambio nyinyi wa komori mnishili yao isiso kama banuga mbabu yoyezi isiso kama ngambabwe yeza kasisi shabakati internet ya kalijazwe ya hofaria rizuya rikebo hari rambe zikiriyo nezitsokiri ezitsokiri katsokiri abaha la himari zambe shangari zamba uhania ya inswaf garanzo zibadili utakausi raisa na dapo Mwenyezi Mungu atuhumbe nida ya ulivomolea wangu ya dunga nada ina wangu yote nida Mwenyezi Mungu atuhumbawe hauhuisha wakomori watutu maususu
walio harmentinu walo wadhalilifu wadhulumishi hao homsajaja wa biashara mbili yo harmenti numpando wa hezebeika ukautina hata control itsoka yonti pia ngari mbao na umombadi wa Raisa ya Rabbi na mwambe amina ni wandu mnangalia ya baba na ni mjoka ulidunga harmaizi habari za watu za gogo na mwambe amina Mwenyezi Mungu na mbe nida ne imani ne inswafi ne roho ya inswafi ya uribomole au wandu ya dunga na ena wandu Mwenyezi Mungu na jalie Rais Azali Assoumani mzee serikali umjoa hahe usiku wa maudu umjoa hahe usiku wa maudu mfumbili Mwenyezi Mungu we mfumbili inu Mwenyezi Mungu na jalie ikea baraka na Rais Azali ya wasuliha salama salimina mlenje yaje ya okowe nsi obahanu ozongoni ili yona do uribomolea wanguika wodu wakia wa uziro wa hemaisha madiro ya liyo harmayensi aba kajahana ukaya dunia ketsuenshi harma uziro wa maisha lakini ngabo nivamu na biswara zifikirli wao wa umma wo sisi ngahisio ya ukaya serikali itoha ngwa watsoshe ya itoha Nizedoma na zahayo iji absteni. Anza rongo shizungu. Iji absteni nizedoma na zahayo. Wakomori wabakisha hodo ulana. Hunsiani. Zuni sabakisha wakomori. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Shahada na Muhammad. Wakomori wabakisha hodo ulana hunsiani. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Raisa Azali wa aminifu wakomori wa unuo. Nado hunika Mwenyezi Mungu yahubenida amina amina Mwenyezi Mungu yahubenida amina yahubenida ya uriokole ya uokowensi no bahano zongoniliyo wedo imam wa uriokolea yezongoze nsinu bahano iliyo dawe haweche Rais Azali Assoumani wasila uliwaza yakagabo mushkila mziro uliyo baina ya he madhamana wa hele shirika la hidrokarburi ikawa wahakikisha wa Komoro wonsi pia nezemba waza matangazo ya kwa mafura wa ya komande ujabo nsi jubano ngao mafura mema yatona shaka zanvio ngazi jao yabo harmishwa za shandege ngaziro hao hasalama salimina mlenje kwa tu conteste mafura hidrokarburi alonayo harmensi wakati lonongo mafura ya lasansi ya tuhumlwa harma ele shirika la Bonzami station ya Bonzami ya tuhumlwa ukaya roshi ya mafura mai ya roshi ya yabo inda harma ze station pia si des stations pia des stations Bonzami ya tuhumlwa na mafura mai ikao ye hidrokarburi itsaha societe ya Bonzami wa hose ezisima zahao zibali yao ila sansi au ke gazuali ngwa uzao wajau station Elbeit yo ya Bonzami ngwa uzawe gazuali ngwa uzawe ne la sansi kaitina shaka shes ila sansi ya Bonzami we station Bonzami do bahanu ilono mushkila watsaha bagamana wa hidrokarburi yeshe sima ashibosiwa Mwenyezi Mungu ajalia patron Mungu wa hele shirika la Bonzami bwana Kader ha elewana da ene madhamana wa hidrokarburi shisimashi hosiwa inspection ile ifanyisha ihundi ya keshe sima shihosiwa ili wajua utula mafura ya nyumeni shai hundi haukaya halmashauri sima shanyume shisima shinusha hosiwa shakana zenkudi ikao yaudo mafura ya kautumla ukaga omai kasi shesima kasina pirji indusha mbao pirji bwa Komoro bimana ishode shikoutoa zenkudi shi swafisha yemafura kasina pirji madhamana wa hidrokarburi wafanya inlani communique kao waisawarere yayo lelo ngarjo wipublie so ule bana iwone sawa ya ukaya kwatina hata shaka Kader dhamana Mungu wa he station Bonzami hahakikisha ya kahafanya zihazi za kawaida hauka siu hamba hunu Komoro hunu Muroni ya Bonzami haeche du patron hunu kao yubali ya mafura harmanzia za inswaf lakini bacha waparanya o mushkila huo ya kaya eshisima kastina pir ye
madhamana wa hidrokarburi ngwa jombe shai mafura bandi ya shisi makatsina purge lakini madhamana wa hidrokarburi ngwa hakikisha ya kakabati mushkila haruma mafura ikaodwa wo wajana wabanu na womba Mwenyezi Mungu mtukufu jerona nena nyi hazema ekema uti iliba nafasi haruma wakati hamadaun wa ila lika ala barakatillah.